I ne bih da pričam mnogo detaljnoj analizi utakmice. Kao što su uglavnom ljudi primetili koji su bili oko utakmice, slobodna bacanja koja smo izvodili u produžecima su nas koštale pobede i možda neka tako malo brzopletija odluka. Generalno njihov trener ima jednu fantastičnu reakciju na izgubljenu loptu u produžecima izvođenja posle koša, snašao se u sekundi, je tražio time-out i vratio je svoju ekipu momentalno, vratio je punu sigurnost u tom napadu koji je možda mogao da odluči. Nije umesno da sad pričamo o jednoj lopti, jer se utakmica igrala 50 minuta i sve vreme je bila stvarno borba. I eto, malo smo, očigledan je bio deficit našeg centra kojeg, tako reći, ne imamo osim mladog Fifolta, koji je stvarno dao sve od sebe, kao i svi u ekipi. Normalno ne bih nikog sebe da ističemo. Ja, tekma je imela veliko spolno opacov, zmer smo se vrnili, na koncu pa nam je zmanjkalo malo koncentracije na prostih metih, da bi izkoristili priložnost, da smo imeli za zmago. Ja, Liga Telemach je sigurno na višjem nivoju kot druga slovenska liga, predvsem igra se hitrejša, močnejša košarka in predvsem delati smo mogli na fizikalijah, ki mi trenutno tudi še malo manjka. Ja, pričakujemo, da se bomo dvignili v formi in pokazali, da znamo igrati košarko in zmagati še kakšno tekmo. Torej, definitivno je preskok iz druge lige v prvo ligo relativno zahtevna stvar, tako v športnem kot tudi v organizacijskem smislu. V organizacijskem smislu smo klub tudi v skladu z pravilnikom o licenciranju morali do neke mere dodatno profesionalizirati. Poskušali smo profesionalizirati tudi strokovno delo, povečati obseg dela in treningov za člansko ekipo. Mlajše kategorije pa pravzaprav funkcionirajo na enak način kot so prej. Tako da je bilo opravljenega kar precej organizacijskega dela na upravnem in strokovnem področju. Hkrati pa smo se seveda tudi aktivno pripravljali na tekmovanje z člansko ekipo. Selekcija ekipe, ki nam v vsem ni najbolje uspela, in tudi to je eden od večjih in zahtevnejših nalog pri prehodu v prvo ligo. Na nek način moram reči, da sem v sami selekciji predvideval, da bomo uspešnejši, da bomo to selekcijo lažje izpeljali, kvalitetneje izpeljali, vendar smo imeli kar nekaj težav in te težave so se nam v začetku tekmovanja tudi pokazale. Prvenstvena in bistvena težava je ta, da smo bili dokaj neizkušeni oziroma smo dokaj neizkušeni. Prav nobeden od igralcev v naši ekipi v lanski sezoni ni igral prve lige in treba se je bilo seveda privaditi na ta nivo tekmovanja. Tako da ta preskok je precej zahteven na obeh področjih.